Pored COVID-a kao najaktualnije teme, koje su bolesti koje vi kao dugogodišnji pulmolog imate svakodnevno kroz vašu ambulantu UKC Banja Luka? I ambulantno i na hospitalnom tretmanu imamo najčešće astme, bronhitise, pneumonije, odnosno zapalenja pluća, tuberkuloze, staru bolest koja se još uvijek kod nas na našim prostorima nije iskorijenjena, koja predstavlja relativno najmanji problem, ali je prisutna, i naravno karcinomi koji predstavljaju novu pošast i maltene dobijaju razmjere epidemije. Uz to su naravno i neke ređe bolesti kao cistična fibroza kod mladih koji su prerasli dječju dob, a sada prelaze u našu nadležnost. I još poneka rijetka bolest, ali uglavnom ovo što sam rekao, to je najčešće. Možete li nam ukratko reći šta je bitno kod pacijenata koji boluju od astme ili hronično opstruktivne bolesti pluća? Mnogo toga je bitno. Radi se o dvije ozbiljne bolesti koje crpe i resurse zdravstvenih sistema i angažuju mnogo energije među nama zdravstvenim radnicima, a pacijentima iz godine u godinu predstavljaju sve veći problem. Napomenut ću samo da je hronična opstruktivna bolest treća po uzroku smrtnosti u svjetskim razmjerama, odnosno četvrta, ali uskoro će biti na trećem mjestu, tako je po predviđanju, i bolest koja ima svoj progresivni tok, koja se ne može izliječiti, ali šta je cilj? Cilj je držati pacijenta u jednom stabilnom stanju, klinički stabilnom stanju i omogućiti dobar kvalitet života. Što se tiče hronične opstruktivne bolesti, koja ona daje implikacije na pluća i u osnovi je ona plućna bolest, ali rekao bih da može se tretirati kao multisistemska. Zbog čega? Zato što pacijenti, naši dugogodišnji pacijenti sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća ulaze povremeno i u stanja depresije, zatim zbog svog dodatnog angažmana i pri disanju, dodatnog angažmana pomoćne respiratorne muskulature, a i neredovne ishrane koja je sama bolest nameće, vrlo često gube na tjelesnoj masi, gube energiju i pored osnovne terapije koja je kiseonička i sve ono što znamo o terapiji ovih bolesti, potrebna je i dodatna. Potrebni su i nutrijenti koji bi nadoknadili ova stanja koje sam napomenuo. Kroz vašu ambulantu sigurno prođe dnevno oko 20 pacijenata. Preporučujete li svojim pacijentima suplementaciju pored standardne terapije? Pa u zadnje vrijeme sve češće. Rekao bih da je to trend u savremenoj medicini, ali ono što je važno, naravno na tržištu imamo kvalitetne preparate, ali ono što je neophodno napomenuti da bez obzira na kvalitet ovih preparata neophodno je imati na umu da oni nisu zamjena za kvalitetnu ishranu. Oni su nadoknada kvalitetnoj ishrani, naglašavam kvalitetnoj, koja je, a znamo šta podrazumijeva kvalitetna ishrana, svježe, raznovrsno, blagovremeno, redovno, ali, kažem, u zadnje vrijeme postali su trend. Šta je potrebno sa naše profesionalne strane da imamo na umu? Da preparati koji su ovog tipa, da sadrže sve ono zašto se deklarišu. Jer to je jako važno, a mislim da neki preparati koje mi imamo na tržištu da su zaista kvalitetni i na njih se zaista možemo i oslaniti u tom pogledu. Šta po vama treba da ima jedan preparat? Mnogo toga. Mnogo toga. Ako želimo da u jednom preparatu imamo sve neophodno. Znači, počnimo od vitamina i minerala, onih
uobičajena je kombinacija 12 vitamina, 7 minerala, rekao bih, to je već uobičajeno zadnjih nekoliko godina, ali nemojmo izostaviti recimo koenzim Q10, za koga je njegov onaj ko je otkrio ovaj koenzim je dobio Nobelovu nagradu. Dakle, jedan jako bitan element u našem organizmu. Pa L-karnitin, beta-glukan, a u zadnje vrijeme se pominje i kurkuma, u zadnje vrijeme se pominje i ginseng, koji je hrana za mozak, a od vitamina svakako vitamin C, koji je zbog svoje topljivosti u vodi relativno teško predozirati, ali opet potrebno da se vodi računa. Vitamin E, B kompleks, od kojih naglasit ću samo jedan, koji je B1, koji je neophodan i odavno se koristi kao suplement kod terapije antituberkulotici, da bi se izbjegao komplikacije vezane za neuritis. Dakle, kompleks vitamina, cink. Nekako čini mi se da je ova zadnja kampanja COVID-a da je ponovo lansirala cink kao neophodan suplement. Vitamin D isto tako. Pored ovoga što sam naglasio da je zaista potrebno da ovi preparati sadrže sve ono za što se deklarišu, nije ništa manje važno da je njihova iskoristivost bez obzira u kojoj su formi, da li tableta, da li u tečnoj formi, njihova mogućnost iskoristivosti iz osnovne forme u kojoj dospiju u naš organizam. Tako da rekao bih, izuzetno ozbiljno područje, izuzetno važno, ozbiljno koliko i važno. I jedan teren za koji tek čini mi se da će biti predmet mnogo širih istraživanja. Ponavljam, na sreću mi imamo na našem tržištu kvalitetne preparate i između ostalog imunoformula koja je imunoformula za koju sam preparati na koje sam se i sam oslanjao i za koje mogu kazati da ispunjavaju, čini mi se, sve ovo navedeno do sada. To znači da suplementi koji sadrže samo jedan ili par vitamina bez minerala i nisu potpuni za naš imunitet. Može se tako reći? Pa znate, ne bih rekao. Moguće je recimo moguće koristiti više toga, ali dodatno komplikuje. Zamislite pacijenta koji koristi lijekove za nekoliko bolesti, pa koristi pilule, tablete, pored svojih osnovnih koji uzima dnevno, ne znam koliko, 3, 4, 5 ili više, a onda još mora da uzima i suplemente u, ne znam, isto toliko tabletica ili tako nešto. Mislim da je jednostavnije za uzimanje forme preparata koji su sadržane u jednoj tableti, u jednoj piluli ili tako. Spomenuli se malo prije kurkumu, ženšen. Koliko su zapravo oni značajni, možete nam reći, u suplementaciji pomoloških bolesnika? Pa vraćamo se na onu konstataciju, neka ti hrana bude lijek, a lijek neka ti bude hrana. Mislim da bi potrebno, da je idealno da u osnovnom staništu pacijenta, odnosno čovjeka, da u njegovoj okolini, da se mogu naći osnovni preparati za imunitet. A ovo su oni dodatni koji su koncentrovani, koji mogu da jednim uzimanjem od recimo nekoliko sedmica da mogu da utiču na imunitet i mislim da se mogu preporučiti kao takvi, kao korisni. Kažem, ženšen je već dokazao je svoj potencijal stotinama godina. On nije ništa novo, on je zadnjih nekoliko decenija
evropskom tržištu, ali mnogo, mnogo dugo u nekim tradicionalnim pravcima medicine se mnogo dugo koristi. Kažem, kao hrana za mozak, kolokvijalno rečeno. Obzirom da ste i sami preležali COVID i isprobali ste, kao što ste rekli, endoeliminal formulu, koji bi to vaš savjet i preporuka bila pacijentima? Pored hemije, koja podrazumijeva kauzalnu terapiju, hemijskih, dakle, pored suplemenata za imunitet je neophodno i ozračje harmonije i ljubavi. Dakle, atmosfera harmonije i ljubavi je nezamjenjiva i stavio bih je na prvo mjesto. Zašto? Pored svega navedenog, ako nedostaje ovo, onda imamo situaciju konflikta koji apsolutno predstavlja dobar razlog za pad imuniteta. Dakle, prvo to harmonizovati odnose, a onda sve ovo što smo kazali. Jedan ovakav kvalitetan proizvod kao što bi bila imunoformula, apsolutno može da predstavlja jednu bitnu komponentu u mozaiku, u terapijskom mozaiku ozbiljnih bolesti, a i ozbiljnih bolesti, kao što je i zadnje koje smo napomenuli, i plućne bolesti, ali kažem u konstelaciji svega navedenog. Znači, i kauzalne terapije koja je apsolutno nezamjenjiva, a i u ovoj paleti suplemenata koji su nekako, kažem, sve prisutniji, na koje se sve češće oslanjamo, koji imaju svoje itekako važno mjesto, ali moramo podvući, ne predstavljaju zamjenu za kvalitetnu ishranu, ali su jako važni i mogu itekako da pomognu i da doprinesu i skraćenju bolesti i bržem ozdravljenju. Ako vam je zdravlje na prvom mjestu, onda želite najbolje za svoj organizam, vitamine, minerale i prirodne komponente za jačanje imunog sistema. MBL Imunoformula, autoritet za imunitet.